Mashelela TV. Ngibingelele kwelikaMthani iningizimu Afrika yonke ngibingelele abathandi bomculo kaMaskandi lo bingelelayo uDiye Msakazi uSikhalo umfokaMkhize osebenza kuyona iMashelela TV owenza uhlelo likaMaskandi ubuhle besintu obudlala njalo ngolesine ngo6 ntambama la sisuke edlala khona amaciko kaMaskandi zingane zakwethu siza kunina siphethe amagama awududuza umndeni wakaMpungose siyazi ukuthi iqhawe uKhuzani umfokaMpungose udlulelwe ugogo wakhe abese mthatha njengoma wakhe omkhulisile wamenzela zonke izinto ezinhle azabe mngaka nje uthe wadlula ke emhlabeni sidlulisa amazwi ukuthi umndeni sengathi ungalala ngenxeba uNkulunkulu awusingathi abe nawo athumela ingelosi yakhe aphulisa wonke amanxeba abawazayo siyazi ukuthi akumnandi futhi akwamukeleki ukuthi udlulelwe uyilunga lomndeni ngakho ke umndeni wakaMpungose sithi dudu kuona bese siphinde sibonga amazwi akhishwe ezinye zeinsizwa ezinguza kwabo kaKHuzani endimeni yomculo kaMaskandi kuMthandeni umfokaManqele noDSD umfokaMhlongo abathe baphumela obala bakhipha noma baveza ukuzwakalisa kwabo imizwa yabo ngokudlula kukagogo kaKHuzani okukhombisayo ukuthi emculweni kaMaskandi kubunjwene bathathana njengabafowabo bayinto eyodwa zingane zakwethu ngakho ke konke abakwenzile sithi nje siyabonga kakhulu umndeni wakaMpungose sengathi ungala ugogo bangamfihla ngokukhulu ukuthula uNkulunkulu amamukele njalo njengolwesine kubuhle besintu ungena lapha ya ku YouTube wakho ufike usubscribe bese ukwazi ukuyibukela izinhlelo eziningi eziqala ngo6 ntambama njalo njengolwesine la suke sikuphathele khona amaciko kaMaskandi Siyi Mashelela TV sithi nje umndeni wakaMpungose awuthobe ngenxeba Mashelela TV.